bakiriye abo banyamahanga. Mbega ubwuzu. Umusore wanjye Kagarara murangaje imbere rwose, arangaje imbere aba diaspora azanye. My God. Noneho ukuntu uyu mutipe Ashton Hell akunda kuganira n'abantu, yisanisha n'abantu. Ubu hari umuntu yaba yabyimbye, yaba yakaze, ewana adakora naho nta n'umuntu yabwiye bodyguard ngumva ngo hatagiye umuntu nyegera. Ariko reba sha, umuntu wese wari uri ku kibuga nta n'umwe atasuhuje. Nicyo bita kwicisha bugufi mw'abantu. Muzajye mwicisha bugufi, Imana niyo izajya yikorera ibitangaza ubundi bashyire hejuru, sibyo? Mureke kwishyira hejuru rero Imana itabikoze. So murebe urukundo, ubwuzu bakiranye uyu muntu. Mwibaza ngo ese bimeze bite? Amasho murayiteguye cyangwa? Mbega ibintu byiza cyane ku kibuga cy'indege. Abantu bagiye bakoresha amafoto, bakoresha indabo, bakoresha everything. Umva, mbega Kagarara wacu, umusore wacu atweretse umujyi rwose. Narababwiye ko ari we uzagira gute, uzakukana igikombe. Niwe muntu umva Imana yamuhaye imbuto Kagarara wacu rwose. So keep up guys, kandi be strong, ewana hard work, then tugire gute to getting a success, si byose? Ewana murabona ko abambere baje, saba gusa n'abandi bazaza guys. So cyambere ni ukugira gute, ni ugushimira u Rwanda rwacu, tugashimira excellent Paul Kagame. Ewana niwe byose ubikora, umutekano ni wose. Murabona ko kuba abantu binjira bakishyira bakizana nuko bizeye ko umutekano uba usesuye. So rero tunashimira ubuyobozi bwacu buba buturi hafi. Gusaho ewana ndabona ibintu ari byinshi. Umusore hano yaganiye ibintu byacitse. Ndakurahiye noneho icyo nzi cyo azavugurwa ngaruzaza, kuko twebwe turabizi ko turi abanyabirori, kandi cyongeye umushyitsi ni umwami. Umushyitsi ni umwami mu Rwanda, murabibona. Welcome Ashton, abibonye. Ewana rero nicyo gihe cyo kwirira amasho muri iki gihe. Mbabwira ngo duhurire guys mu Bigogwe hamwe no mu Kagera, si byose? Ngeweho nimuzahananga rwose, mba nahababereye. Mbega ibintu byiza. Reba ukuntu bari bamutegereje, ariko bari bamutegereje. Noneho wagira ngo indege yazanye bano bantu batatu gusa, abandi bose bahise bagira gute, bakimara kubona abangaba bahise bitaye. Murabibona ba kameramani. Mbega ibirori, mbega ibitangaza mu buzima. N'abahore Kagarara ukuntu aseka. Ashton ari kumubwira ngo we are alive Kagarara. Guys, nakubwira ngo rero icyo gihe tube turi kumwe n'aba bantu, be in touch. Then ubundi tubereke urukundo, bazatwigireho byinshi. Bazataye bavuga ngo aha niho ewana nageze, nkasanga umutekano, nkasanga n'abantu bafite urukundo. Kadukomeze rero tunafollowinga Kagarara.